di aktor mo juga di film. Kumpulan college tinggi lah. Dokumen bapi lah banuan bagi lah banyak kindu EP. Dia nakalian jauh Shillong College ngapain nangi baru ni ai kubli. Pani ni pun seluruh EP. Pak i kita pun mi akan ke film. Makanya tadi kajing film kami semua nak sama jenis film kita film kami hakil yang bagi nak film. Tadi kalau buat kabayar apa kita hapeng juga cuma mi kami jam. Tadi skill pakai talent kalau ubai paling bagi kita nak film dan kalau kami ni develop kita talent. But ni promote ya talent hak acting but ngangit scam bahkan di film ko job hero kan ternyata ko job kan yo ya baki brio kin one but kan long kan di film ko ba kringin ka ba ki start talent jong ki paro ki ba ang kin yo ya ka jing don jong ki start talent jong ki kena jong kan ka ri ka jongi yang aku blaze si simpan pat ya get bucket ya ya pi ya katim ba jong pi yang paro hi lalu producer lo aku blaze mo ya ko ban produce ban ring hi ko tam ka ma ko chidu da ko ma pi tu ko chidu sapo da ring ki apa ka pi kan pen ilang kinya kata ka jing yang mirror juga culture ka jong ni ka jing itu ham scam leng ba juga ni film ni tip kham pha sepang kan dari Bangladesh hakaba ki khasi juga yo ki dan tip Lisbon ken boket yang pakai film banyak sapang kan ni kita kisah namanya ya yang mau nak dia Mentang kita nanti po Shillong College, ni dalam bagi Madam Principal, Madam Vice Principal, bagi Head Assistant. The mentang sini wan sini mo, ni kuat punya tu bahkan ni film jongan, bahkan ni film Dhaka Escape. In release na ni Khatra 30 Oktober 2024 ada jar besar. Perkutang isu pak, persamaan ia pila dah pila peluang pet nangin ni film tu kan uji semua mo, mungkin kita leader sebagai students kalau uji ni. Dia kata pengiran kuih ni ka dia procession ro akan pratrik opening day kalau dapat enjoy lang bermi atau kapor ni dap shoot lagi semua tengah-tengah sempat ini kedai ini di Nadia Sini ini di mana sini Nadia Sini kita baik je. Pi tu yang ni pi wan ni Shillong College mentah. Pi wan nak kata. Gwan ni Shillong College mentah sini na ba ngi wan kedua principal jong ni Shillong College ba ngi kuap ni thui ba kan film Dhaka Escape ala jan mi agak khatra 30 Oktober 2006. Tata kata ngang kuap ni tu khamtam be kedu kini ki students ro berang ni bang ni tu khana ngai ba film jonga ba film Dhaka Escape kalami kata. Pietro pun mana apa mana principal. Itu ni principal, vice principal, badan ni staff ro, office staff badan lang tu. Dia orang makin one page, orang makin kular. Baki ki hoi kular one page, buat kata banyak lang kata ka nyai kejat lang nanti nak mokhar sedu station biju ro. Yang ba dailat ni one join lang ban ni ro. Student makin one, student ro. Students yang thai kelabon kin one page students kamtam students lagi ni ka film ro kadi na merta berkhait tu mah. Students kin one lang baik. Mana? Ni pas jom. Kisah aku nak tahu lawan pas biang jom. So tenat so komen mah. Kendu biang hilang kai bareng. Bareng mah. Sebenarnya PU ikon dar kini kai. Hilang kai department kasih sana. Kila aku nak bani wan kesan ni. Kila musim haru. Terus bagelor, mi biasa bagelor hawan biang. Kawan. Ya, benar ya, sor. Biang, isawan biang. Siap. Boleh sebut. Boleh sebut.